Dobar dan, ja sam Mihajlo Đurđević, ovo je Senzal Market Report, danas je 21. februar 2024. godine i proći ćemo kroz neke od ključnih vesti koje su obeležile dane kada nismo snimali Market Report. Imali smo PPI u petak u Americi koji je bio viši od očekivanja i Core PPI koji je dakle bio 0,5 naspram očekivanih 0,1. Ovo su naravno loši podaci po tržište. Pre toga, prošle nedelje smo imali i CPI, tačnije indeks potrošačkih cena, to je inflaciju za potrošače, koji je takođe bio viši od očekivanja. Tržište na te podatke negativno reagovalo, ali se vremenom oporavilo, da bismo onda u petak imali značajan pad na tržištu, prvenstveno u okviru semikonduktora. Ljudi koji prate malo više taj sektor znaju dakle da je na primjer kompanija SMCI pala u petak 19,99%, što predstavlja jedan poprilično veliki pad, kao i Nvidia, ali naravno Nvidia je pala u manjoj meri, AMD takođe, tako da u petak je bio definitivno dan za uzimanje profita u semikonduktor kompanijama. Ono što je u fokusu to je da večeras imamo rezultate Nvidia i jedno je sigurno, oni će biti poprilično volatilni. Sad, da li će biti na kraju u profitu ili u gubitku, to je naravno pod velikim znakom pitanja. Ono što se očekuje to je svakako kretanje od 10% u nekom od smerova ako pratimo opcije. Imali smo i Michigan One Year Inflation Expectations, 5 Year Inflation Expectations, koji su takođe u petak bili preliminarni podaci, su bili više od očekivanja za 0,1%. Kada su u pitanju današnje makroekonomske vesti, nismo imali toliko bitnih. Večeras ćemo imati u 20 časova FOMC meeting minutes i možemo se osvrnuti i na jučerašnji dan. Imali smo US Leading Index koji je bio lošiji od očekivanja i CPI u Kanadi koji je bio 0% na mesečnoj osnovi, dok se očekivalo 0,4. Ali ono što je nama trenutno najbitnije uz rezultate Nvidia je kada će Fed krenuti sa spuštanjem kamatnih stopa i deluje da smo sve dalje od toga. Ko prati redovno Market Report i izveštaje za inflaciju, zna da imam tendenciju često da pokazujem CME-ov Fed Watch Tool koji nam pokazuje verovatnoće za spuštanje kamata i ovde možemo vidjeti koliko su se one promenile u prethodnih mesec dana kada je u pitanju naredni sastanak koji će biti 20. marta i sada je gotovo izvesno da nećemo imati spuštanje kamata, nego da će kamate ostati na trenutnom nivou. Samo 6,5% se daje verovatnoća, dakle da ćemo imati spuštanje kamata. Ovo se, kao što ste primetili, i jako puno menja vremenom. Naravno, menja se zavisno od različitih makroekonomskih podataka, ali naravno i događaja. Bilo je vrlo volatilno, na primjer, kada su banke u Americi krenule da pucaju, prvenstveno naravno Silicon Valley banka, Silvergate i First Republic. Tako da naredni sastanak u 1. maja, ovde možemo vidjeti takođe da se ta verovatnoća vremenom značajno promenila, što više daje se opet najveća mogućnost da ćemo ostati na trenutnom nivou. 12. jun, onda 12. juna tek možemo prema trenutnim verovatnoćama i trenutnim podacima očekujemo prvo spuštanje kamata, ali kao što vidite i to je dalje potpuno neodređeno i naravno ako budemo imali lošije podatke za inflaciju, ova verovatnoća će se sigurno povećati u korist trenutnog nivoa kamata. Sa druge strane, ako inflacija bude bila niža od očekivanja, naravno da će se ova verovatnoća dodatno povećati. A sad, šta predstavlja najveći problem u Americi? To je što u okviru monetarne politike vi imate, tačno izvinjam se, u okviru politike koja se sprovodi imate, na primjer, imate monetarnu politiku i fiskalnu politiku. Monetarnu politiku kontrolišu federalne rezerve na čelu sa Jerome Powellom, ona je trenutno restriktivna i za cilj ima da spusti inflaciju na ciljani nivo od 2%. Sa druge strane imamo fiskalnu politiku koju faktički kontroliše da kažem predsjednik Amerike Biden sa Janet Yellen, koja ima poprilično velike deficite i stimulativna je. Ovoliki deficiti trenutno koje ima Amerika nisu bili zabeleženi u prethodnih nekoliko decenije, jer
pogotovo nekada je ekonomija jaka kao što je sada. Naravno, ona je ovoliko jaka između ostalog i zbog te fiskalne politike, ali ta fiskalna politika ultimativno otežava Fedu da inflaciju dovede na ciljani nivo od 2%, a što je inflacija duže na ovom nivou i što beleži lošije podatke, to smo jasno svima i dalje od spuštanja kamata, što potencijalno dovodi u rizik da imamo i hard landing ili tvrdo sletanje. Tako da problem opet je što te dve politike nisu usaglašene, da jesu, verovatno bismo sada imali drugačiju sliku, ali verovatno i drugačije, na primjer, rezultate možda nekih sektora koji tekako osjećaju benefite te fiskalne politike. Trenutno svakako ono što su, još jednom da ponovim, u fokusu su rezultati Nvidia. Oni će definitivno odrediti smer kretanja tržišta. Večeras možemo vidjeti dakle, da je S&P u blagom minusu, dok je Nasdaq u nešto većem. Još jedna interesantna stvar je da cyber security kompanije padaju. Imamo CrowdStrike koji pada 10%, Sentinel koji pada 11%, Zscaler koji pada 15%, imamo dakle Palo Alto Networks koji pada 27% i on je krivac za ovaj pad u okviru cyber security kompanije. Oni su objavili rezultate sinoć koji nisu zadovoljili očekivanja analitičara i to se prelilo i na druge kompanije gde su se jednostavno očekivanja promenila, a svi znamo dakle da su očekivanja ono što najviše utiče na cene kompanija i također treba uzeti u obzir da su sve ove kompanije zabeležile fantastičan rast u prethodnih godinu dana. Tako da, to je to za danas. Hvala vam i vidimo se na berzi.